Iya, kembali kita selalu dibagikannya. Terlalu sadis sarabi pengkhianat tua alani he pendo alani hartaro mubaroha dan nyangkaan songoni di pampaheran selingkuh tudong aki kecewa hianat sakitnya tuh di sini hati di sana dan darubah di neo. Orang puas tadi. Mana itu oleh terus kemana tuh? Langsung nembak api tutup tuh. Langsung nembak puas yo abang dah di Kalimantan. 11.000 ya. Dan jangkaan songoni di pampaheran di selingkuh